Izakhamuzi eziningi ezasala Dengwane ngesikhathi kuhlasele izikhukhula eMthatha zikhala ngokungalutholi usizo kuhulumeni wesifundazwe. Abantu basebuhulumenteni abazange bafike uthi kapha bazawubona umonakalo intobana konakale kangakanani kule ndawo yethu, and siyadinga zininzi izinto zethu bawelwe abantu apha silahlekelwe zizinto, ii-ID zethu asizazi intobana zatshona ngaphi, akho ncedo esilifumanayo kurhulumente. Lezi khukhula zacekela phansi imizi engaphezulu kwezinkulungwane eziyisithupha. Ezinye izakhamuzi ezakhahlamezeka zithi kuzoba nzima ukwakha kabusha amakhaya azo. Njengoba silapha njena sizizigaba ngezigaba ezahlukeneyo. Abanye bayasebenza amatorho, abanye abasebenzi kwausebenza, abanye bathengisa ifruit ezitratweni. Ime ngolo hlobo ke imo yethu ngeke siphinde sikwazi ukuvusa imizi yethu. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uthi uhlonze umhlaba lapho kuzohlaliswa khona izisulu zezikhukhula okwesikhashana. Ewe singumasipala kusasetyenzwa ngokwelist into kokubana kuza kwenziwa kanjani, but i-prioritization yethu izawuqala ngabantu abadala ize ke ngoku nangaba baswelekelweyo bangenandawo yokuhlala, because we are in the middle of i-winter. Sizokwazi umzekelo ubana sithathe abantu abasesemandleni kodwa khona abantu abadala nabagulayo abachaphazelekileyo. Kusenjalo isadunguze bumnyameni eminye imindeni njengoba isathungatha izidumbu zabathandiweyo bayo ngemuva kokuhlasela kwezikhukhula. Isiphathimandla zithi ziyisikhombisa izidumbu ezingakahlonzwa imindeni yazo. Okwamanje bayikhulu nambili abantu okubika ukuthi bashonile kulezi khukhula.